asigi luring MLA singi mifam hengal lagliba irang asigi fibam kankhatkre luring MLA 13 saruk yakidre Manipur gi irang asida BJP na masanupi singi right sing hangatpa right lai libra haina Jharkhand gi CM Hemat Soren na BJP da hangatkre Ziribam Jakurado subdivision gi misi gi thongdok thijinna ba NIA na case ahum register tawkhre NPC gi mifam na country asigi major infrastructure project nipan evaluate tawbagi manungda Imphal Kaksing Lamkhai Road National Highway 137A yauri Kangpokpi amasung Churachandpur district sing thangdokre school college suti thakre amadi LMG Manipur na relief camp da leiriba thiam amusana leimagi lana thorangi damak mateng pangkhre Kurumjari Mami TV na sandokjari ba nungthingi pau minjeng tabiri basungbu SOPHIA HIJAM na taram na oksari pau sandok na pijari Lengak asigi luling MLA singi mifam na Ziribam gi mihat ka senaba sing phanaba naba warep lawkhre luling MLA 13 di khide angang yauna mioi taruk hatpada senaba kuki militant sing numit tarit ni gi manungda Pak sana thiba humbagi thabak chathaduna phagatnaba honnanaba loinana makhoibu aina yadaba lupni haina laukthoknaba NDA gi legislature singna warep lawkhre Manipur gi hauji oiriba santi raksa gi hibam asi khananaba amadi athuba matamda waroisin purakpa ngamnaba state lengakna paikhatpa yaba thabak sing paikhatnaba gi damak pangthokre mifam aduda asigi tara marida state asigi police station tarukna mafam singda amuka hanna government thas tasinaba haina su wafam asaki masigal center amasung state lengakna Manipur da santi amasung tangdu laitaba puraknaba lokhatpa yaba thaurangsing lokhatlagan mifam aduna Ziribam Mara lejadraba maitai nupi angang yauna mioi taruk hatkibagi thogdokta tha asigi tareta aduna hatkiba amadi asigi mapanda ki law sudun leiribi nupi aduna hatkibagi thogdoksing kudakta NIA da sinana warep su lawki warep sing asi akaknaba matamgi manungda center lengakna thabakta anthoraktaba taragadi NDA gi legislature singna state asigi miyamga tanaraga makhataba khongjangi changsinnaba warep lawki ngarang chief minister gi secretary ta pangthokkiba mifam aduda state lengakna saugatpa dol singi minister amasung MLA sing saruk yaki mifam adu state asigi hingsa gi thogdok sing hengallagliba asi laksinduna mahausa gi phibamda puraknabagi pandamda pangthokpani Masida lengakna paikhatpa thabak thoram singda lamdam asigi miyam amadi stakeholders singna tengbang binaba appeal tawrakli state asida hauji hengallagliba irang amadi political oiba tangdu laita daba phibam asigi matangda kupna khanaraba kaukhiba chief minister na N Birena siar loduna luling MLA sing yamna maru oiba mifam aduda luling da leiriba MLA 13 saruk yakhidre hairi absent oikiba MLA sing asina makhoi gi tongan ba result sing maru oina medical amasung personal ground da mifam adu yauba ngamkidabani haina maram sing pirakhi hairi ngarang gi luling MLA sing gi mifam aduda saruk yakhidaba MLA sing adugi manungda minister Y Khemsan Singjamai AC MLA Rameswar Maitai Kairao AC MLA TS Joykishan Thangmaiban AC MLA KS Ragumani Singh Uribok AC MLA TS Radhesyam Singh Hairok AC MLA Paunam Brozen Singh Wangjing AC Dr. Radhesyam Yumnam Hyanglam AC MD Asak Udin Ziribam AC MLA Sapam Nisikanta Singh Kaisamthong AC amasung MLA Sheikh Nurul Hassan Khetrigao AC Singh ni hairi
पार्टी बीजेपी ना लुसिंगदुना पालिबा मणिपुर स्टेट असिदा नुपी आंगांगसिंगदा तमथीना मिहातसिंग चथरिबा असिदा बीजेपी ना मचानुपी सिंगी राइट्सिंग गी मतंगदा इशूसिंग थांगतपगी राइट्सिंग लेरिब्रा हाइना झारखंड गी चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन बीजेपी दा हंख्रे चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन स्टेट असिदा पांगथोककदौरिबा इलेक्शन गा मरी लेनना फोंदोकखिबदा इलेक्शन असि डेमोक्रेसी गिनी मसी कास्ट अमसुंग रिलीजन की मथक्ता लई हाइना बीजेपी इलेक्शन असिगी मरी लेनना फोंदोकखिबा वाफम असिगी पाखुम पिरदुना फोंदोकखिबनी दुमका अमसुंग रांसीदा पांगथोकखिबा इलेक्शन असिगी अरोइबा कैंपेनदा JMM की प्रेसिडेंट ओइरिबा हेमंत सोरेन हाई बीजेपी ना करमना मियांगी अपांबा खंगबा ngamgani मखोइदी रोटी बेटी अमसुंग मती पांदुना लाउदुना लेरी बीजेपी ना झारखंड की JMM ना लुसिंगबा गवर्नमेंट बु बांग्लादेश तगी चंगसिलक्पा मियोइसिंगदा पैट्रोनाइज तौदुना स्टेट असिगी ट्राइबल नुपीसिंग लुहोंग हंदुना लम लौसिनबा थौओंसिंगदा मतेंग पांगी हाइना मरानसिरी हाइरी असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मासु मंगाइरे युमलोन नरीबा मणिपुर की इरांग असिदा नुपीसिंगदा चथरिब्रा क्राइम सिंग असिगी मतंगदा नोंगमता वाफम अमा फावबा फोंदोकते महाक्सु रोटी बेटी अमसुंग मती हाइदुना लाउदुना लेरी हेमंत सोरेन हाई मणिपुर ममांग सही की मे अहुमदगी चथरगलिबा इरांग असिदा नाकल अनिगी नुपीसिंग टॉर्चर तौरी नुंगसिल हैतबा ना हातोकपिरी मसिदा बीजेपी ना नाथैदुना तोंगानबा इशूसिंग पुथोक्तुना वोट फंगनबा होटनरी हाइकी जिरीबांगी मिसिगा मरी लेनना नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ना तोंगान तोंगानबा केस अहुम लौखतुना रेजिस्टर तौखिबगा लोइनना इन्वेस्टिगेशन चथबा हौख्रे हाइना ऑफिशियल सोर्स अमना हाइरी था असिगी तरामाथोइगी नुंथिंदा जिरीबांगी बोरोबेक्रा सब डिवीजन की मनुंग चनबा जाकुराडो लमनुंग अहुम फांगबा कैथेन मैतै सिंगी दुकाल अमसुंग युम मै थादुना मियोय अनि मैना साक्तुना सिहल्लंबता नतना पिकलिबा आंगांग अहुम मखोइगी ममा अनिगा अमसुंग मबोका पुन्ना मियोय तरुक रिलीफ कैम्पदगी फादुना पुखिबगी मनुंगदा था असिगी तरामंगादा जिरी मुक्की बराक तुरेन अमसुंग जिरी तुरेन की ताइनफम मनाक्तगी फादुना पुबदा यावखिबा लाइसम नंगानबा था तरुक तेलेम थोइबी चाही कुंट्रा अमसुंग मसानुपी तेलेम थाजमानबी चाही निपान की हक्सांग सिना फंख्रबा मतुंगदा ngarang युरेंबम रानी चाही हुंफु मपुरोइबा लेखिद्रबा वाइनबा किशोर अमसुंग चाही अनि मखाई खक्ता ngairiba लाइसम सिंखैंगानबा अपोकपा एन हेरोजित की असिबा हक्सांग सिंगसु जिरीघाट बसकंदी असम की बराक तुरेंदगी फंगबा ngangkhibaga mari leinana जिरीबाम पुलिसना केस सिंग रेजिस्टर तौख्रबनी अमरोमदा तमथीरबा थौदोक असि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना NIA दा इन्वेस्टिगेशन तौनबगी रिकमेंडेशन पिखिबगा लोइनना NIA ना नौना अमुक जिरीबाम दा थोकिबा थौदोक अहुमगी तोंगान तोंगानबा केस अहुम रेजिस्टर तौखिबनी हाइरी NIA ना नौना रेजिस्टर तौरबा केसिंग अदुदी जिरीबाम पुलिस ना था असिगी निपानदा नुपी अमा मारकुकी मिलिटेंट सिंगना हातखिबगी थौदोक बोरोबेक्रा पुलिस ना था असिगी तरामाथोइदा जाकुराडो दा डिप्लॉय तौबा CRPF पर्सनल सिंगदा मारकुकी मिलिटेंट सिंगना सथखिबा अटैक अमदी बोरोबेक्रा पुलिस स्टेशन ना था असिगी तरामाथोइदा जाकुराडो लमनुंग अहुम फांगबा कैथेन मैतै सिंगी दुकान अमसुंग युम मै थादुना मियोय अनि मैना साक्तुना सिहल्लंबता नतना पिकलिबा आंगांग अहुम मखोइगी ममा अनिगा अमसुंग मबोका पुन्ना मियोय तरुक रिलीफ कैम्पदगी फादुना पुख्रबा मतुंगदा बराक तुरेंदा मारकुकी मिलिटेंट सिंगना हातोकलबा मतुंगदा थादखिबगी केस सिंग असिनी ममांग सही की मे थादगी हौरखिबा एथनिक वायलेंस असि जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की बोरोबेक्रा सब डिवीजन की जाकुराडो लमलोंग अहुम फांगबा कैथेन मैतै सिंगी दुकान अमसुंग युम मै थादुना मियोय अनि मै साक्तुना सिहलंबता नतना पिकलिबा आंगांग अहुम मखोइगी ममा अनिगा अमसुंग मबोका पुन्ना मियोय तरुक रिलीफ कैम्पदगी फादुना पुख्रबा मतुंगदा बराक तुरेंदा मारकुकी मिलिटेंट सिंगना हातोकलबा मतुंगदा थादखिबा थौदोक असिदगी इरांग असि कंखलखिबनी हाइखि मणिपुर नौना फसवा समजिलक्पा अमदी जिरीबामदा कुकी मिलिटेंट सिंगना मियोय तरुक तमथिना हातखिबगी मायोक्ता ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन अमुकोना लुसिंगदुना तिदिम लंबिदा खोंजंग चंगसिनबा हौख्रे ngasi amuko porai leimaron maira paiba apunba loop all manipur women voluntary association amoba amadi
Manipur Student Federation MSF na punna khusamnaduna sathakhiba rally aduda amukogi president Nando Luwangna phongdokkibada handak central government na Tampaki police station tarukna konba maphamda nauna afaswa thamjilakpa loinana hokhiba November Tang Taramathoida Ziribangi Zakurado Dagi Kuki militant singna angang yauna miyoi taruk phaduna pukhraga tamthina hatkiba asi India lengakna Manipurda muthatnaba Tengkang kaya da honaragliba asi nongmagi mayek senglakba asigi mayokta ngasi amukona lusingduna Manipur miyanga loinana kwa kaithena leiba amukogi office tagi yamnaba miyanga didim lambida India lengaki thawong asibu yaningdaba kholaw kayaga loinana leli chakhiba adu Leli chakibani haina adu phongdoki mahakna makhata aduna India lengakna Manipurda tamthiraba ek kaya ama mamangdagi afaspa asi thamduna lakliba adubu Manipur miyamna yaningdaba phongdoktuna khongjang kaya ama sangsinduna lakhiba aduda athauba Chitranjangi thawai phawba thakiba thodok thokraba matung police station Taramapan na konba maphamdagi afaspa lauthok luraba matung handak nauna amuk police station taruk na konba maphamda nauna amuk afaspa thamjilakpa asi Lan gi saitheng nangliba Manipur miyamda ustabani afaspa thamjinbagi mahutta lan asina awaba mayok nariba Manipur miyamda special package oina pifam thokpani haina phongdoki Ngasi sangsan kiba miyangi leli adu Kaisampat Junction yorakpada State Force RAF amadi Central Force ki yamlaba Security Force na ating bapibadagi leli adu mamay layduna halakhibani Sinjariba leli yasi All Manipur United Clubs Organization amuko payene mero mera pai pi punba Manipur koigi All Manipur Women's Voluntary Association amoba amadi Manipuri Student Federation MSM na punna sinjabani leli yasi ki mapung we pandamdi Manipur da nahuna na akoi police station tarukta paspa thambabu yaningdaba amadi jiri bangki jokora doda akoi chamjaraba angang yauna mioi taruk hatkiba hana mioi mari majo hala matung toina ayam kol brata hatkiba thongsing madu khoi yaningdaba di Bharat Sarkarna Manipur muthanaba thengkang kya silakba thongsing nadu nomunu mayik seng badu mayam du yaningdaba gi khoi leri se chachabani Bharat Sarkarna Manipur da asuki matik tamthiraba ekayama mamang dagi paspa si akoi gi thamdro lai madu Manipur gi miyamna chai kya gi mamang dagi paspa yaning dia na khongking kya sangdin dana lakibani madu mioi kya sokiba adagi Chitranjan ko wamana akoi gi Manipur pumbadi paspa muthol laidana self emulsion to dana masa matana mai thaja dabo si grabane ba adugumba chereksida mate kare Manipur miyam dalang bai phim da police station taraga nipana ta tiena ko makhon dagi dokthor lampan ko makhon dagi dokthor matung da amuk nahuna police station tok dam thamjan ba se lan gi jething nang ba Manipur miyam da maru ne chingkhong chinga da leriba adugumba khoi gi Tampaki miyam da hena jething bibani hena langna ba makalabani amuk akoi gi akut padalai to ba haibidune tasingna Tampaki akoi gi lan gi jething phang ba chingkhong chinga da leiba kunja sing adugi mafam da adugi area sing adudi akoi Bharat Sarkarna apaspa thambagi mahutta akoi disturb area lok to pibi mahutta akoi special package biraga aduma awana taraba miyam do madugi khar sabana ba hona bigadamne ba madu natadana akoi gi hena edu muthalage heta miyoi basi mi wena udabi mongda to base masi yaning de du gamana jiri banggi chokora doda adugumba kogi jo militant jing nadana kulai bai ba jing dana chati ba attack to motungda central security force ni yengdo leba amani mafam de miyoi kya khudak ta halamba adugi nimituna koi miyoi taru ama mung phara puga ni pi ngang taru purga ngang pichak pikpa ngang yong purga mada tamtina hatpa madugi khungul madugi rescue to na ba Bharat Sarkarna akoi madu matam ja lakhut kidaba amadi Manipur Sarkarna to kadaba thabak kya da Bharat Sarkarna phajali punjili haibigi mong mato ma mayam hainari ma mayam se masina akoi Manipur gi government ju mating badal phudu piu haiba akoi praja gi demand lejari aduga hojik Bharat Sarkarna Manipur muthanaba tawri bathaba se masi mayek yam senge masi miyam na khamba ngamoi apaspa haiba se Manipur muthanaba neba karigina ga apaspa haisi apaspa gi matin jaksi miwe bigi thawai nupi gi izat amadi akoi miwe bigi isineba adumba apaspa laidadi haiba poching se mathau tarakpanina masi akoi Manipur miyana piba ngamoi pibam dokte mamang chata apaspa gi marumda mi kya mat kare apaspa gi marumda apaspa ya lok thopaga jiri bamda akoi Manipur government na akoi gi cabinet decision na malorga thabak de gi pothala ba army wena nectar ko ni pa ma senior SP wena hape mana madugi kunongmena kapaga akoi micham irang hokjaba micham ihok dokjo miyam mama hatpa khare ma son base masi apapa gi chetheng khoi phangboro bane ba adugumba mi hat pada chenaba nectar jumai mathakta akoi state government matik chawa chayak pigadabani mak tara en tokpa yapate kari kana bagi makta ma paside special SP happy bana je Manipur miyam ne ba irang nemdar ma special SP happy bani irang lo chenaba irang temna irang ji phajanaba na
अदुंबा मणिपुर थुगाना होनिबा कुकी जो मिलिटेंट सिंग अदु लाखिन नबा तोबने अदु मादी सोंदा मैतै खुन नापा मया मैतै प्रजा दु गोंजल लगा तोबे मासि लोकथोपम थोई अदु अमना इरांग नेमदन बगिदम इरांग नमदन बगिदम तन इरांग लोचन बगिदम भारत सरकार अखन्ना थारके तबक दे पथारबा आईपीएस ऑफिसर कुलदीप सिंह से मा मणिपुर लगा मसिगी थबक तो सही अमा मखाई हेलबने अदुबा माना सही अमा मखाई हेना थबक तो बसिदा मणिपुर इरांग लोचन ngमद्रबनिना मा हाना थबक लोकथोकदमने माना सुम थमगा सोंदना पसपा गुम सुम थमदन करिगिनोबा अखोगी कनोसी कुलदीप सी मणिपुर इरांग नेमदन अखन्ना थारके मिसा मनेबा अदु माना इरांग नेमदन तौद्रे इरांग हेन हेन थोकलेरे मोय मा भारत सरकार ना कुलदीप खनबा कुलदीप इरांग नेमदन खल थारकिबा अमदि मणिपुर गवर्नमेंट अखोगी आर्मी दगी पथारबा नेक्टर से खनबा अनि जे मोंग फॉर्मुला माने अदुना मसी मंग अखोय मणिपुर की मियाम ने याब ngam de अदुना अपसपा जे अखोय सिदा लेबा सुंया यारो हैबसिनी अदुगा अपसपा लेइकता दे अखोय मणिपुर मियाम ना मखन मखा क्या गी होलकनी अदुना भारत सरकार ना मियाम मणिपुर की वादा लेरबा मियाम अदुकी मति हाइनिंगाई लेत्रब मोंग दा वारबा मियाम चिंखोंग खिया की मियाम दा अमकसु अकी यकंग बोनबा अपसपा की थमदलगा अपसपा की चिठी बिरगा साइकोलॉजिकल ऑपरेशन होबा फिजिकल ऑपरेशन होबा नतना साइकोलॉजिकल ऑपरेशन होबगी मवो मतो बजे मछि अखोय सुंगे याब ngam मोय हाइबगी खोलाव दानी मणिपुर की मियाम ना अखोय पुंजरगा अखोय अमुको पयले मरोन अमोबा अमदि एमएसएम ना लेरी चे चचरी सेंटर के हाई लेवल नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप एनपीजी की ngarang phangkhiba mifamna country asigi major infrastructure project nipan evaluate tawbagi manungda imphal kaksing lamkhai road national highway 137A yauri haina npg ki statement amana hairi statement asina hai किलोमीटर 94 हेना सांगबा इम्फाल कक्सिंग लमखाई रोड नेशनल हाईवे 137A लंबी असी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ना स्टेट कैपिटल ओइरिबा इम्फाल अमसुंग इंड्रो म्यांमार ट्रेड कॉरिडोर की मनुंगदा लेरिबा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट लेरिबा लंबी असी फगत हंदुना एसएन हाईवे नेटवर्क असी फगत हंदुना मोरे बॉर्डर ट्रेड असी खुमांग साक्सिनबगीदमक पाइखतखिबा प्रोजेक्ट अमनी हाइरिबा नेशनल हाईवे 137A असी अपग्रेडेड तौदुना ट्रेवल टाइम हंथहंदुना ट्रेड रूट असिदा लऊ सिंगुबगी पुथोक पुसिन तौनबगीदमक खुदोंगचानबा होटनबा अमदी लोकताक लेक का समनाहनबा अमदी अतै टेररिस्ट डेस्टिनेशन सिंगा फाउनाहनबगी पांडमदा थमली हाइरि लंबी असिना सोशियो इकोनॉमिक लिंकेज मपांगन कंखत हंदुना लमदम असिगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सिंगदा पुथोरकपा पोथोक पुसिंग असी अक्रॉस बॉर्डर ट्रेड तब याउसिन हन्नबगी पांडमदा थमली हाइना स्टेटमेंट असिना फोंदोरकली एनपीजी की मिफम अदुना पीएम गाति शक्ति इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ मल्टी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर लास्ट माइल कनेक्टिविटी टू इकोनॉमिक्स एंड सोशल नोड्स एंड सिनोसाइज प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की मखादा पाइखतलीबा प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट निपान सिंह निंगथिना इवैल्यूएट तौदुना अथुबा मतमदा लोइसिनबा पांडम थमली हाइरि इम्फाल वेस्ट इम्फाल ईस्ट बिष्णुपुर थौबाल कक्सिंग कांगपोक्पी अमसुंग चुराचांगपुर डिस्ट्रिक्ट था असिगी कुनगी नुमिदांग वायरम पुंग 5 फाउबा इंटरनेट सर्विस मखा ताना अथिंग थमख्रे स्टेट की होम डिपार्टमेंट थोप सेरोन अमगी मतुंग इना मणिपुर हौजिक थोकलिबा तंगदु लैतादबा फिबम असि येंगलगा सोशल मीडिया दा अरानबा पाउ संदोरकपा याबा अमसुंग
शांति रक्षा की फिबमदा अकायबा थोलकपा याबगी चिंगनाबा लेबदगी इंटरनेट सर्विस मखाताना नुमित निनी अमुक थिंगुबनी अमरोमदा फेजवल अमसुंग जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की ओइनसु हयेंग फावबा इंटरनेट सर्विस की अथिंगबा लेरी मसिगा लोइनना हाइरिबा डिस्ट्रिक्ट मापन असिदा मखाताना कर्फ्यू थमली मणिपुर लेरिबा महैरोइसंग सिंग ngasi फावबा सुती थारी एजुकेशन एस की डायरेक्टर एल नंदकुमार थोकपा ऑर्डर अमगी मतुंग इन्ना तंपाकी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा लेरिबा गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट अमदी सेंट्रल स्कूल सिंग सुती ओइरी अमरोमदा स्टेट लेंगा की हायर टेक्निकल एजुकेशन की जॉइंट सेक्रेटरी न थोकपा सेरोन अमगी मतुंग इन्ना लेंगा की इंस्टीट्यूशन सिंग एडेड कॉलेज हायर अमसुंग मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट सिंग अमदी यूनिवर्सिटी सिंग सु ngasi फावबा सुती ओइगनी like-minded group LMZ Manipurna awa anataraba imung kayada leptana minungsigi mateng panglakpagi saruk ama oina hokhiba November gi saisat 13 gi ayuk pung 13 ga minute 30 rom satpada saombang BDO complex ta lenga lanjenarak pasingi leinana basariba prefabricated house ta leiribi थियाम अमुसना लेमा चाही यांखै हुमदोय मपुरोइबा थियाम इबोहनबी मैतै मसाना लेरिबा का अदुमक्तदा थौरी यानदुना मसा मथंता ताइबंग पांथादोखरे हाइबा यामना थमोय सोकपा पाव अमा सोशल मीडिया दा ताबदगी इमुंगसिगी अवाबादा सरुक याबगा लोइनना थियाम अमुसनागी लाना थौरंगी दमक लाइक माइंडेड ग्रुप LMZ मणिपुर की जनरल फंडगी लुपा 5,000 मतेंग पांखरे लोइनना मिनिट अनि तुमिना लैदुना थियाम अमुसनागी थवाइना मपुगी लेकोंदा इंगना सिकना लैनबा थौनी जखी लोइनना लेखिद्रबा थियाम अमुसनागी मपुरोइबना वारबा मतमदा टेंबांग पिबिरकपा LMZ मणिपुरबु मिलु पिरांग सिंथना थागतपा फोंदोरखी ngasi टेंबांग खोंसत अदुदा सेक्रेटरी ओजित चोरखाइबम ट्रेजरर कुंजेश्वर मंगसाताबम पब्लिसिटी सेक्रेटरी राकेश नावरेम असिस्टेंट सेक्रेटरी सुरेंद्र निंगोम्बा एजुकेटिव मेंबर बिरा सलाम बोइनाव माइबम प्रीति असेम जोयश्री खुंद्राकपम दावन नारोइबम अमदी किरण कोनसमना सिंबा मेंबर कयासु सरुक याखी टेंबांग खोंसत अदुगी मनुंग चन्ना वाफम कया फोंदोलदुना ग्रुप असिगी सेक्रेटरी ओजित चोरखाइबमना हाई फोंदोखिबदा हौखिबा मे अहुमदगी मणिपुरदा कांगलुप अनिगी मरक्ता थोखिबा थौदोकना मरम ओइरगा हौजिक तंपाकी डिस्ट्रिक्ट मंगादा हांगलिबा रिलीफ कैंप सिंगदा संगजफम लौदुना लैरिबा मियोइसिंगी मरक्ता मसा मतोमता सिजबगी थौदोक लेप्तना चथरकपा असि थमो यामना काइनिंगाई ओइबा मसकनी तसेंगना रिलीफ कैंप लैरिबा मियोइ अयाम्बा पेंदबा अमदी साउनिंगबा कयाना वाखल लैना नारक्तुना मसा मतोमदा साउनिंगदुना ताइनाफंग खंगदुना सिजबगी थबक असि लेपननबा अखंग अहिसिंगना अवेयरनेस प्रोग्राम पाखतुना रिलीफ कैंप लैरिबा मियोइसिंगबु पुकनिंग वाखन नुंगाइना लैनबा अखंग अहिसिंगना थौरांग पाखतपगी मतम ओइरे हाइना थेंगथमले खुदक्ता पाखतमिननबा लेंगाकी मफमदा LMZ की माइकैदगी अपील तौजरी लोइनना रिलीफ कैंप लैबिरिबा मियामनसु रिलीफ कैंप लैरिबा खक्तनतना अवाबा मायोकनरिबा रिलीफ कैंप लैरिबा लांजद्रबा नुपी अंगांग यावना मियोइ कया सिबु सिबा फावबा यावरिबनी अदुना लाल हाइबसिदा मिपुंग खुदिंगमक लोइना अवाबा मायोकनरिबनी हाइबा वाफम असि फोंदोखी असिंबो थौदोक कया से लेप लेतना रिवेकेटेड हाउस लेबा मियोइ कया रिलीफ कैंप दा लेबा मियोइ कया हु थक्तना थौरी यानदना सिबा अतर खम लेतना चथरर कुसे लाइमादी ग्रुप की माइकेदगी थमोइ सोकना नुंगाइतबा फोंदोकचरी लाल हाइबसिदी तसिनमगी नुंगाइबा थौदोक वाथोकी पाउदी तारोय मरम अदुना रिवेकेटेड हाउस पुनमक्ता रिलीफ कैंप पुनमक्ता लेबिरिबा इसिनिनाव पुनमक्ता मयाम गिदमक्ता मयाम लेरी मरम अदुना असिगुंबा तांजासिदे अखोइना पुनिंग छोंदबा यादे अखोइ पुनिंग थौना कंगटकदबनी नखोइ अवाबदो हुमदनगनु पाउ हाइबिरो सोशल मीडिया दा अमदा मदो अंगम मतेंग पांगजगे अखोइना हाइदोक्तबा हाइबसे मसी इसागी नुंगाइतबसे इसाना फादबा ngamdaga सुसाइड की अटेम्प्ट हेक लाकबनी मरम अदुना रिलीफ कैंप रिवेकेटेड हाउस लेइबा मयाम जिंजा अवाबा खुदुंग थिबा कया से मसी मा की फिबम येंगबदा मागी वांगांग येंगबदा पुनमक खंबिरंगनी मरम अदुना
manung leibiriba mayamsima mateng pangba yarga pangbiyo ngamdragana mayamsida haibiraga ekoi angam mateng pangnaba daita do LMG gi maike de lawjage asingbo thodok kaya se Ministry of Information and Broadcasting na sahi khudingi pangthok pagum lagliba November kundagi kunipan lising aniga kunmari phawba gawada pangthok kadoriba 55 net International Film Festival of India IFF 2024 saruk yarunabagi dambak ngasi All Manipur Filmmakers and Producer Association Pimpagi official team ama gawagi damak ngasi Imphal di khongsan kre ngasi khongsan ki ba team asi Pimpagi President RK Chandrakumar General Secretary Pramjit Naroibam Joint Secretary Laisangthem Rajesh Treasurer Elangbam Barun Film Forum Manipur General Secretary Kangjam Ronen Chandra yauna miyoi nipani Team asina Manipuri cinema bu malem gi thakta chatpa ngamnaba amadi hena sir ama oibata natana asoba industry ama oiduna mioi lising kaya gi hingnaba gi lamben amasu oiriba Manipur cinema bu lengakna thintaba tawdana yokhatpagi matam oire loinana mami sabjlakliba Manipuri cinema bu nungsibiduna lamdam asigi loop singna phibam kaya amana awa saitheng pibidana sogatpina basu hairakli ngasi All Manipur Filmmaker and Producer Association ampimpana handaki chahi hai batare chahi ko dingi pangthokpa Ministry of Information and Broadcasting gi makhar pangthokpa International Film Festival akoi gi venue gawada dum oiba chahi ko dingi pangtholiba khoi November gi tarik kundagi na kunipan phawba koi gi calendar schedule na pangtholiba festival yakhai ga mangarak suba International Film Festival asi ambibagi officials ching akoi charuk yarunaba akoi khongsan ga dori akoina sachari bagi maroi ba pandamdi Landam asida Manipur film na lawriba thawdang asi malengi thakta pukhatpa akoigi adumbaba adumagi wakhalonda malengi oina akoigi pangtholiba International Film Festival asida uliba film sing asi mahonona akoina hojik matam sigi akoigi film sing asi yengduna naungna Manipur film si asida hena mapangan kanba malengi thakta pukhatpada achowa akoigi keno khongjen yangjan bagi adugum pandamda akoi ambipagi team asi hairiba festival asi saru yanabagi damak akoi ngasi Imphal thadok sabani Saliba November gi tang 13 da kuki mar terrorist singna miyoi ahan ani mai thaduna hatkibaga loinana angang ahum amadi nupi ahum yauna miyoi taruk phaduna yamna tamthiba mawongda rape tawduna kuki narco terrorist na hatkibagi thawong adubu akanba mawongda condemn tawi haina kokomi jiribam branch ki spokesperson Y Ibom Chana paumi singa unaba amada phongdokre wafam asi ngarang kokomi jiribam branch ki office ta pangthokkiba pawgi mifam amada Y Ibom Chana phongdokkibani Y Ibom Chana makhata na haikibada Bihar asida jenaba miyoi sing ngasi phawba India government amadi Manipur government na yengduna leiriba asi athuba matamda phaduna chairak pibiyu amadi jiribam yauna police station tarukta afaspa thamjillakpa asi athuba matamda lauthoktrabadi akanba maongda khongjang changsilakani haiki India government amadi Manipur government ga su agreement tawriba kuki singbu miyam khangna su lauthokadabani hairiba demand sing asi athuba matamda thabakta onthokadabani haina haiki loinana kokomi mayai loisangna laurakpa warep khudingmak saruk yagani health amadi mahai loisang sing anatana administration amadi block sing thingzangani hairiba ihau asidasu miyamna su saruk yabiyu haina phongdorakhi Bergitang tramathoi da borogagi kudong tiba tokdo amada subdivision ki joragator da tamtiba miyo yani mai thaduna hatkiba amadi nupi angang yauna nupi taruk phaduna tamthina miyo begi minungsi yaudana rape tawduna amadi pikdiba angang singbu phawba miyo begi minungsi khangdana atokkiba ase koi kukin jona terrorist boy koina akan momong da koi kokomina condemn tawi aduga Anisu point na kuna thamningi sina haiba mihar asida generate culprit singase na government of India amadi Manipur sarkar na yengduna leiriba sikari gino bukhoi athuba matamda adim miyam khangna akan mama serak view have se koi kokomi gi anisu point ni aduga ahum so point na kuna thamningi sina asigumba serak asida jiribam yauna Manipur gi PS police station kharada Armed Forces Special Power Act aspa thamdilibasi khudakta lauthoknaba akoi kokomi maike degi jiribam akoi akan momongda koina condemn tawi momongda koi khongyang changsin jagani aduga mari subada koina haining sina government of India amadi Manipur sarkar gi su
तौनरीबा टेररिस्टसिंग खुदक्तसु तगी मोइसे लौथोकदबने आबदि मोइसे अनलॉफुल टेररिस्ट हाइना खो लौथोकदबने मकोइसे मियोबिगी मिनुंगसी चेंद्रबा आबदि मियोबिगी हिंसा की थबक तौरबा मियोबि सुगी ग्राउंड रूल लेत्रबा आब सु पार्टी नि अदन मकोइसे मियाम खंगना गवर्नमेंट इंडिया अमदि मणिपुर सरकार नमस सु ग्राउंड रूल दगी मोइसे सुसे लौथोकदबने अदुगा मंगा सुबदा अखोय कोकोमिगी मयाय लोइसंग लौरखिबा वारेप खुदिमक अखोय जिरिबाम कोकोमि जिरि ब्रांच नसु सगोली अदुगा सगोपसिदा अखोयदी मणिपुर एसेंशियल कमोडिटीज अमदि हेल्थ अदुगा महै लोइसंग सिंगे थादोक जगनी अदुगा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक सिंग अनमना खना बथिंगन जगनी असना अदुना मरम बरगा अखोय जिरिबाम दो लेरिबा प्रजापन मसु कोकोमि जिरिबाम की ब्रांच तौरिबा खोंजन असलसु UFO na Ziribanggi misam hatpagi thogdok haksina lawi amasung condemn tawi. May ahum lising aniga kulhumdoidagi hauna kuki naro terrorist singna Manipurgi maitaina khundaba tampaki mafam singda lepa laitana landaraktuna miyoi kayagi punsi pikam na hankre. Loinana yung kaya amana mai thadok pada natana tangoi olhankre. Miyoi lising kaya na mayum maikay laitana relief camp singda wana punsi leli. Ngagliba amana tampaki akoy bada lairiba singda Center for Singi Camp manak nakna kuki singi bunker kaya hanghanduna madudagi tampak tamna maitay singi mathakta nomay kapsilakpada Center for Singna ating bapide aduga maitay na handuna kapada Center for Singna ating bapiri. Masina takpadi maitay singbu genocide tawnaba honabani haibada ngamloy. Secularism satpa Asauba democracy gi lengak amana purup amabu muthatlaga purup amana yokhatuna thamba haibase India masamakna leibak asigi integrity thugai bani haina UFO na lawdaba ngamde loinana yamna nungaitaba thodok amana Ziribam Borobekra gi lamdai khunauda khulai matiksana paiba kuki terrorist singna satliba tha asigi taramathoida khanghaudana landaraktuna maitegi yung kaya ma mai thakre angang yauna miyoi taruk pharaga tamthina hatokhiba asi thamoi sokna yaningdaba phongdokli Hiram asida state government amadi central government na tumina laisin bahaiba praja miyamgi asauba ihau ama thoknabagi maru hunbani loinana makhata na Manipur gi miyamna asauba ihau ama lakpa matamda UFO na khongpham sena leptuna saruk yagani haina seron asina makhata rakli Uripok Apunbal Loop UAL amadi Uripok Nupi Apunbal Loop UNAL na punna khusam naduna tang 13 numidang wairam pung 3 tagi haukiba sara henbagi khongjang chathari khongjang aduda Uripok Nupi Apunbal Loop UNAL gi General Secretary Songtham Ongbi Ibetom bina phongdokhibada kuki terrorist singna tamthina hatpi khraba tha nipan gi angang ahum yauna nupi ahum ga loinana kuki terrorist singna yamna tamthina Sana fauba salaroi daba moongda hatok pikraba madugi mayokta UAL amadi UNAL na hariba kuki terrorist sing asi lengak na aina yadaba larholuk ni haina laukthoktriba fauba khongjang asi makhata na adum chathakigani haina phongdoraki Handak Ziribanggi thogdokta tha nipan gi angang yauna angang ahumga loinana miyoi taruk kuki terrorist na tamthina hatpi khibagi mayokta kokomi amadi praja miyamna punna khusamna duna tangsin khiba khongjang ngasi su adumak chathari khongjang aduda saruk yakhibi ima amana phongdokhibada wafam amada ngarang state government amadi kokomi ga loina khiba warep ki matung inna Manipur gi damak karigumba thabak amata paikhallaktaba taragadi Manipur miyanga punna lebak kannaba khongjang changsilagani amadi kokomi na Manipur miyangi khongjang da support tawgani haina phongdolakhi Imele Manipur se ulap itu warep lo
ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯔꯒꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯗꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯦꯞꯄꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞꯇꯨ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯟꯅꯕ ꯁꯛꯁꯤꯡꯒꯅꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯖꯩ MLA ꯃꯟꯀꯟ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯦꯞꯄꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞꯇꯨ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯄꯨꯟꯅꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯦꯞꯄꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞꯇꯨ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯟꯅꯕ ꯁꯛꯁꯤꯡꯒꯅꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯖꯩ MLA ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯏ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯔꯛꯑꯣ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯔꯒꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯗꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯦꯞꯄꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞꯇꯨ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯟꯅꯕ ꯁꯛꯁꯤꯡꯒꯅꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯖꯩ MLA ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯏ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯔꯛꯑꯣ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯔꯒꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯗ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯇꯔꯨꯛ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯒ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯈꯣꯏꯁꯥꯎꯅꯔꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯂꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ ꯇꯥꯡ 13ꯀꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏꯗ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯡꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯐꯝꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 12 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ngasi nungkin pung ama taba matam dagi National Highway 2 Imphal Dimapur lambi asi phajin khiba miyoi sing thadok triba phawba ban torgani haina sekmai gi apunba bodies na phungdorakli khiba tang tara tarki ahing nongaida khoigi mara leijadraba isa singbu phajin khiba gi mayokta sekmai miyam na sarkar gi mafamda karigumba khara haijari madudi pha khiba isa sing asibu condition amata yaudana hayeng tang tarama pangi ayuki pung paro phawgi manungda thadok biraknaba sarkar gi mafamda hanna haijari karigumba miyam na haijaba si sarkar na tabi da batolagadi hayenggi ayuki pung baro sida thadok pi daba taragadi nungthingi pung amadagi sengmai miyam na kudaktagi oina matang kaktana phajin khiba isasingbu thadoktriba phawba National Highway si thingjin jargani khiba tang 13 ahing nongaida khoigi mara leijadraba isasingbu phajin khibagi mayokta sengmai miyam na sarkar gi mafamda karigumba khara haijari madudi pha khiba isasing asibu condition amata yaudana hayeng tang 18 gi ayuki pung paro phawgi manungda thadok biraknaba sarkar gi mafamda hanna haijari karigumba miyam na haijaba si sarkar na tabi da batolagadi hayenggi ayuki pung baro sida thadok pi daba taragadi nungthingi pung amadagi sengmai miyam na kudaktagi oina matang kaktana phajin khiba isasingbu thadoktriba phawba National Highway si thingjin jargani khiba tang 13 ahing nongaida khoigi mara leijadraba isasingbu phajin khibagi mayokta sengmai miyam na sarkar gi mafamda karigumba khara haijari madudi pha khiba isasing asibu condition amata yaudana hayeng tang 18 gi ayuki pung paro phawgi manungda thadok biraknaba sarkar gi mafamda hanna haijari karigumba miyam na haijaba si sarkar na tabi da batolagadi hayenggi ayuki pung baro sida thadok pi daba taragadi nungthingi pung amadagi sengmai miyam na kudaktagi oina matang kaktana phajin khiba isasingbu thadoktriba phawba National Highway si thingjin jargani khiba tang 13 ahing nongaida khoigi mara leijadraba isasingbu phajin khibagi mayokta sengmai miyam na sarkar gi mafamda aroibada maroiba pau amuk hana pijari lengak asigi nuling MLA singi mifam Manipur gi irang asida BJP na masanupi singi right sing thangatpagi right leiribra haina Zarkhal gi CM Hemat Soren na BJP da hangkhre
Jiribam Zakurado subdivision gi misi gi thodok thizinaba NIA na case ahum register tawkhre. NPG gi mifamna country asigi major infrastructure project nipan evaluate tawbagi manungda Imphal Kaksing Lamkhai Road National Highway 137A yawi. Kangpokpi amasung Churachandpur district sing yauna Tampaki district mangada internet ban numit nini sangdokre school college suti thakre. Amadi LMG Manipur na relief camp da leirambi Tiam amusana lay magi lana thorang gi damak mateng pangkre. Hauziki oina Mami TV na sandok saba nung tingi pau loisinjari mayambu kaina naba yatang jari.